Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sambungkan ayat berikut ini. Fadhuku falan nazidakum illa azaba. Fadhuku falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Apakah nama surah yang saya bacakan ini? Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirati wal ula fa anzartukum narun taladza. Al-Lail. Benar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, peserta dengan nomor undian